ibintu byongeye gusubira irudubi aho Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye gusubiza ibintu irudubi mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kufasha bwabwo zumvaga ko zigiye gukora iyo bwabaga amasezerano agasinywa umutekano w'abasaza bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukagarurwa bivuye ku muzi wayo ariwo FDLR ndetse n'abajenosideri bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ibikorwa byabo. Tshisekedi yanze kumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitamo kudashyira umukono ku masezerano, ahitamo kutumvikana n'u Rwanda imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imishyikirano cyangwa inama y'ubwumvikane yari imaze iminsi aho bagombaga gushyira umukono ku masezerano ajyanye no kurangiza intambara ndetse ubukungu urebye nicyo ingenzi cyari kiri muri aya masezerano, aho tugiye kugaruka ku buryo burambuye muri iyi nkuru ndetse twibaze tuti ese biri guterwa n'iki kubera iki Tshilombo nyuma yaho Maxime Prevo avuye Kinshasa asa n'uwahindutse ndetse ubakaba ahanze amaso i Kiev aho Perezida Vladimir Zelensky yatumije mugenzi we i Kiev aho bagomba kujyana ibiganiro ndetse n'imikoranire itandukanye ishobora gutuma Tshisekedi yaba ari mu nzira yo kumva ko inzira yose akeneye ari y'intambara nk'uko mugenzi we wa Ukraine yabigenjeje avuga ko nta mishyikirano izabaho ahubwo hazabaho intambara kugeza batsinze urugamba. Ese abagabo babiri bagiye kwisungana bakomeje kugenda bakubitwa baba hari icyo bazageraho? Reka tugaruke kuri iyi nkuru ariko duhere i Washington DC turaza gukomeza twerekeza i Kiev muri Ukraine. Twize cyane rero, reka dutangire. Ku munota wa nyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze gusinyana amasezerano n'u Rwanda mu by'ubukungu. Perezida Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze gusinya ku munota wa nyuma amasezerano yerekeye gahunda ihuriweho yo guteza imbere ubukungu mu karere REIF yagombaga gusinyana n'u Rwanda. Muri cyumweru nibwo ibihugu byombi byagombaga gusinyana ari amasezerano akubiyemo ibijyanye n'urujya n'uruza rw'amabuye y'agaciro, gusangizanya ubunararibonye mu gucunga za parike z'ibihugu, ibikorwa remezo nk'amashanyarazi n'ibindi. Ni nyuma y'ibiganiro bya nyuma byahuje n'umwe z'ibihugu byombi ku wa gatatu tariki ya mbere Ukwakira Sinzeri, gahunda ya REIF ikubiye mu masezerano y'amahoro Kigali na Kinshasa byasinyanye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa 27 Kamena uyu mwaka. Ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza bivuga umwe mu bayobozi wo ku ruhande rw'u Rwanda yabibwiye ko nubwo inyandiko zari amasezerano zamaze gutunganywa byarangiye ntagezweho kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze gusinya. Yagize ati amatsinda yaganiraga yari yamaze kurangiza inyandiko y'umushinga w'amasezerano ya REIF, gusa mu buryo bubabaje kandi buteye agahinda Kinshasa yafashe icyemezo cyo kutayasinya ku munota wa nyuma. Dufite icyizere aya masezerano ndetse n'uburyo Amerika ikoresha mu guhuza kandi turizera ko amasezerano y'ubukungu azasinywa. Inzira y'amahoro igomba gutsinda. Undi muntu wavuganye na kiriya gitangazamakuru yakibwiye ko Kinshasa yavuze ko idashobora gusinya ngo keretse 90% by'abasirikare b'u Rwanda bari mu burasirazuba bwa Kongo babanje kuhava. Kinshasa yanze gusinya aya masezerano mu gihe mu kwezi gushize yari yanumvikanye n'u Rwanda kigomba gutangira ibikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR. Muri uku kwezi ibigomba gukurikirwa no kuvanaho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Kuri ubu hari impungenge z'uko Kinshasa ishobora no kwisubira kuri gahunda yo gusenyura ya mutwe wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ngira ngo nk'uko rero mu byumva uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
rukomeje kwifuza intambara, rukomeje kumva ko inzira y'intambara ari izakemura amakimbirane. Nyuma yo gukubitwa muri iyo nzira n'ubundi mbibutsa ko Chilombo n'ingabo ze bakubiswe umugenda n'abarwanyi ba M23, ndetse icyo gihe ubufasha yari afite bwa SADC nabwo bwafashe ubusa, bakubitanwa n'ingabo zatsinzwe, ngira ngo murabizi neza kandi murabyibuka. Ibi rero bigiye kutujyana mvu uyu mugabo yabakomeje kwanga gusinya amasezerano. Mbibutsa neza ko mu minsi yashize Maxime Prévost, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, wakomeje kwibasira u Rwanda mu buryo bugiye butandukanye. Akigera Kinshasa, Tshisekedi yavuze ko ibijyanye n'amasezerano y'abanyamahanga batabyumva, yaba Qatar yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo bo nk'abakongomani bazicara ku meza bagakemura ibibazo. Ese Tshisekedi yiteguye kuganira na M23 AFC nyuma yo gukatira abayobozi babo hafi ya bose igihano cy'urupfu, ndetse bagashyirirwaho akayabo k'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo batabwe muri yombi kuwatunga ku gatoki aho baba baherereye. Mbibutse ko Tshisekedi ubwe n'abambari be bazi neza aho Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi barimo General Sultan Makenga bazi neza aho baherereye ko ari Goma na Bukavu, ariko kubageraho ni ikibazo gikomeye cyane. Twihuse cyane turahita twerekeza i Kiev, aho Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatumiye mugenzi we Faci Beto wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo azasure igihugu cye. N'ubutumire yamuhaye ubwo bombi bagiranaga ibiganiro, aho ikiganiro bari bagiranye kuri telefone kuri wa gatanu tariki ya 3 Ukwakira 2025. Zelensky abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko yashimiye Tshisekedi ku kuba igihugu cye cyarifatanyije na Ukraine imaze imyaka irenga 4 mu ntambara n'Uburusiya ndetse n'abaturage bayo. Yakomeje agira ati twaganiriye ku kamaro ko kugera ku mahoro, kubaha ubusugire ndetse no guteza imbere umubano wacu. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko muri iki gihe igihugu cye kiri mu ntambara n'Uburusiya hari ubunararibonye mu ikoranabuhanga cyungutse, ndetse ko cyiteguye kubusangiza Kongo. Yavuze kandi ko Ukraine yiteguye kujyana ubufatanye na Kongo Kinshasa mu nzego zirimo imikoranire mu bya gisirikare, ikoranabuhanga mu by'ubuhinzi, ingufu, kwegereza ubuyobozi abaturage ndetse no gukoresha ikoranabuhanga mu guha abaturage serivisi. Yunzemo ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabigaragajemo ubushake kandi twemeranyije ko amatsinda yacu azakora ku bibazo byose bikenewe kugira ngo tugere ku bufatanye bwunguka. Tayari ngira ngo murabyumvira neza rero impamvu cyane ishobora kuba iri gutuma Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akomeza kunangira umutima, yanga kumva amasezerano, yanga kumva ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimusaba gukora. Abakunzi bacu rero ndabashimiye, mukomeze mubane natwe kandi ndabakunda, muri ab'agaciro.